Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, City, Ilocos Norte, Philippines. At yung nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pag-ahim yun yung manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak man yung tirimbag ng bigat na bangal daw na yung bagang oras. Kada kaya mga sa nga pada, papagayam. Alagad awan sa baling aramidan nyo na once nga nakatune in kayo, paki-share di program natin. Share! Kahit padanan nyo papagayam, dato'y sa bali manen nga surat nga naawat tayo manipod iti email address, tulimutibiyang nga nemirus@yahoo.com. Nakariingan digiti writers tayo ko na kita. Palagay yun ni Artemio Borromeo. Nagsusurat man iti 1990s, 2090s, 2017 kan 2018. Artemio Borromeo. Ngayon dato'y pagkasalitaan ngayon patulog na nakaw. Napoluan iti sapsapulen ka, nanang may nga anak. Ngagsapsapul iti ina. Nadjalaengin sa unang sapsapulen ka, nanang. Ori ka lasumgarin, di ba? Para nyo, ti makapatengal anges nga pakasalitaan ni Namnama. Iti babayan di pa nang isulat ni Artemio Borromeo ti San Nicolas, Ilocos Norte, nga napoluan, sapsapulen ka, nanang. Makapatingal anges ken maka-relate uno natay makapatagerger nga rikna kada kiti na dumaduma nga eksena daytoy nga pakasalitaan papagayam sa gudayon norte surat. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga nagarte makkano nga babae. Datay naaram, nalupoy, sayet kunada. Datay Manong Nemi tibagbaga ni Nana Ingrid. Ni Nana Ingrid nga kingkuko Manong Nemi iti restaurant nga pagpapayak akas sa waitress. Ken kastamatan syempre siyak pa'y iti gininaw wano tagahugas. Ngamin Manong Nemi, nagkarelasyon kami kini Alfonso akaanakan na. Kad naipay ko tibagik, iti namin adong agundaway, sakit itatama si Kugak, nagpukaw ni Alfonso. Ngayon bas kuma Manong Nemi, nga sapulen ni Nana Ingrid, tika anakan na, tapno ibagan ng ikasarnak, itong palnak, kung saan.
Basol ko kano. Ta sinulisog ko kano ni Alfonso. Basol ko kano. Nuapay nga nagsikugak. Gapo kano ti kinaarem ko. Ha! Apagindi kami na. Nga nagitikas ka nga naggapo iti abay. Ampunan kat naarem. Nana, saan nyo ko mangiramraman tinaggapo? Katala kami. Naggapo kat ibay ampunan. Di mo amo na sinut inam, di mo amo na sinut amam, nga dadaan puot mo, nga dadakan iti bayang punan, nga may isa kang ulila. Mamadre, matikiti kinagkandom sa dyan, bayang punan. Yung mapay di tata, nakaruwar kan ditoy, adda kan iti ruwar, awang kan iti unag ti bayang punan. May ka lang nagtrabaho ka sales waitress ko, nagamamura kayo lang kina Alfonso nga driver, kaya naparatsandak, nga kaanak ka, ita, awanin ni Sona, nagpukawin. Kasano pa yung makasapo lang iti kasukat na. Kahit napangkamad na nagpasikog. Ita, intarayan na ka na talaarim ka. Manong Nemi, biyang kulahing iti nagkukut iti suli. Pero nagsangit. Saka di nga talaga, takim basol. Diyak nga tamat na ipaay ti bagi kina Alfonso Manong Nemi no saan nga nagkarikan niya. Yung karina no anyaman ti mapasama kat nakasagana nga mangikasar kanyak manong. No kasano kami ti kinalisto nga naalukoy ti rikna. Uwen pudno ti kuna ni Nana Ingrid manong. Idaddan puot ko adda akong ti bayang punan. In paampon, wano pinanawan nak. No sa sinumanday ta nga inak. Ken sa sinumat na ta nga amhak, nga saan nga nangitakder, ti dayaw ti inak. Ditoya nga nagraduar, iti elementarya. Ditoya nga nagraduar, Manong Nemi, iti high school. Ken kaputawang ba't sponsor kanyak, tap nagbasag kumati college. Dikitikas kanyak, ngono, nagraduar kami iti high school manong. Rumwar kami. Agsarak kami ti trabaho. Makamu kami nga mangsapol na mangbukel ti pakabuklan munugasat mo. Iso nga nakastrekak Manong Nemi nga sa waitress iti restaurant ni Nana Ingrid. Agat siyempre nagamyaman nak ta stay anak ko no Manong Nemi. Stay in. Tano sa anak ni stay in dakol kuma ti pagkastusak papanak kuma nga pangalaan ti pagkasera. Saan nga stayin Manong Nemi na Alfonso, tayaw awid na no ni service car, nga paglugluganan na nga mapan makitsenda o nagbunag, karikiti nasken nga bunagan na, dagiti maluto, kastamat na dagiti pagtungo. Malaksid nga driver na Alfonso, Manong Nemi, isupay no iti Parasong Road, kadagiti mapalukneng, nga nasken nga mapalukneng, iti ruaro no likod ti restaurant. Nakasaysayd kami Manong Nemi ni Alfonso. Nakaimimbag, managregalo, nasamit na balikas na. Nga dahil tayo nakaalukoyan tirik na, ti pusok nga nagayat ken kuana. Manong Nemi, ubing aklauna iti 17 running to 18 nga panagkirelasyon ko kini Alfonso. Nga hindi tagtawan ako Manong Nemi iti 19. At damat na nagpitpitik iti saklot ko. Iti ibagak kini Alfonso Manong Nemi nagtungod, di kabaybayan ko nana. Nga manipod iti maamuan na Manong Nemi, nga masikugak nagpukaw maten. Di damat na nakaamuan Manong Nemi ni Nana Ingrid, nga awanin ti kaanakan na, nga siyak ti puon ken kapuno no apay nga nagpukaw, intarayan na. Sana nga tinungpal ti Karina. Di kat kapilitan Manong Nemi nga ganakak abalasa. Manipod mat idin Manong Nemi sa bali maten ti parang trato kanyak ni Nana Ingrid. Dati-dati di Manong Nemi kat nasiyat isuna. Wen, ta nasiyatak met, nagagatak, nabintas ti trabaho Manong Nemi. Na malaksid orisan nang ibaga no trabaho kat tagyamyaman kanya. Ngayon tamamuan na nga masikugak, nga kaanakan na, wano apo ko na kunak kuma, dati sikog ko. Ngembes ko mga kasyan na,
Imbes ko mamanong naming adada ko mga nagbaling nga na siyat kanya. Imbes ko mamanong naming nga mapan na sa pulen na Alfonso tapos na ipakasar na kanya. Ngayon saan? Haging ka manong naming. Nakiktutak lang hindi baga na kanya. Ay, alam nama. Awanan tinamnaman pa eh. Nasublihan na ka, tikana ka. Kapunta na ka dayon. Sikundi damag, adan sa Jezebo. Adan sa baling ang trabaho na sa Jai. Kan saan nga nagsubli pa dito yung Luzon. Kan sigurado nga nakasara ka iti sa baling ang babae ti biyag na. Saan nakakayat nga ikasar. Sindi ko gan na ka lang. Tapos sino man ti mayat ka mga ikasar nga naggapo iti baya ampunan. Nana, saan nyo kuman nga adadapay nga patag sa nintirik na. Saan nyo kuman nga ulit-ulitan nga naggapuhaki di bayang punan. Alawan, nalpas kumatan kat gaya nawat, nga talaga nga narukop, kaanakan nyo, saan nga nagseryoso ka na. Tilang bagik, iti kinayat na kanya. Ng basol kumat ngamin no ape nga nagpasikugak ken kuan. So nga rugurak, nasaan kan nga mangnamnama pa, nga mauray mo isuna. Kata gamot ta saan ka mo't unay nga makatrabaho, tanadagsagan titignay mo, gamot ta dakkelan ta tiyan mo, nabimbinasagad ng mga lakon di kasukat mo, ket pumanaw kan. Naulpit ka mitlaunay, nana. Naulpit ka magbagam. Ibagbaga kila tipon no. Saan ko nakasapulan tikas ken ka, nga naging na din tigaraw na. Ti kayat ko kat na alibtak. Iso nga ikatan kan nga waitress. Tapno di kas ta kita mangala kon sa bali kasukat mo. Sa dinungar tinamnamahin nyo nga papanak na. Amuyo met nga amok met nga naggapo ka di ba ampunan. Awan ti sa bali nga pagkamangam. Lagat umanay nga tamat tayo, malasang ko. Ado nga tawen, mano nga tawen, nga kaadam dito. Adlan na talo nga tawen. Ang umanay nga tamat tayo, nga talo nga tawen, nga palangkup-kup ko ken ka. Nga matan sumapol sa bali nga mangkup-kup ken ka. Itatadandani mo ni Pasngay, anak mo, gabot kinaar mo. Ipagpakasik ko manana. Nga dituyok ko mapailain. Aging kang may pasngay ko ti anak ko. Ikadigarik ka na kayo. Kapaman lagi din may pasngay ko. Pumanawak ton. Ipagpakasik ka na kayo. Ipagpakasik manong name ito talaga nga awan ti amok nga papanan. Iti kastoy nga kasasaad ko nga dandanin bumtak ti tiyan ko. Maglagid din manong naimit adadigid kong dawa siyempre nga nagpa-check up iti doktor. Ito sa taanak mo iti vitamins mi nga kina nga sigon manong naimit pa nagpa-check up ko kata sa anak to kano nga marigatan nga mangipasngay. Sabi ko ma, ngam kasano aktulangin nga mang tagibigan ko na no may pasngay ko pagtalawon nak to ni Nana Ingrid. Papanak, papanaming agina. Anyan tulangin ti kasasaad mi, manong nemi. Anyan tulangin ti kasasaad mi, piman nga kina. Aging ka manong nemi ngayong pasngay konti anak ko. Lalaki manong nemi. Ngayon bes ko nga may ayo ni Nana Ingrid, agsipod ta, apo ko na. Timpas ngay ko. Lalaki nga pinanaganak iti amor sulo manong nemi. Ngam saan? Kasi marimon pa nga makakita. Nana, kinahin nyo, nagwapo ti. Apo ko yun. Saan ko nga apo ko dahil apo ko yun, gabat na kaalakan yun ni Alfonso. Basta saan ko nga apo ko. Ano tayo mo? Baka dahil tati rason kan kapuna no ape nga saan na kang itakder ni Alfonso. Gamot ta. Mga no
adda pa nagduwa-duwa na, baka saan na nga putot data, baka adda pa sa bali nga lalaki ti biyag mo. Apo, unay ka matanana. Amo yung saan nga putno data. Kinunak nga yung kalintigan manong nemi. Ng mga aramid lang na ito nga bakit, iti rason. Tapno, saan na nga ipabasol, iti kaanakan na, iti panangambudan, panangpanaw na kada kami nga gina. Makuna na lang siguro ti kastatap na darason, nga talaga nga papanahon na kami nga gina, iti poder da manong nemi. Wala, iti kuha, kadimbagam nga may pas kay laki din ti anak mo. Pumanaw kay ton. Manipod iti manong nga bulan. Almost, nasurok nga may isang bulan nga saan ka nga nakapagtrabaho. Mangmangan ka nga libre ditoy. Numampaya mo nga damat idul-dulin mo a kwarta. Ngam saan ka nga singsigiren. Iti kang karim, kan panagkaseram ditoy. Uri saan ka nga trabaho. Awang nga damat din iti pagkunaam. E di mo kunahin. Urayan pa lang talo nga bulan. Tim anak mo dito, sakbay nga agtrabaho ka. Nga saan ka nakasapulan? Uwan na. Gusto nga rin ka na kayo. Nga murahin nyo kadilang at makalawas. Makalawas ni Amor Solo. Sakbay nga puwanakam dito. Kinanak manong nemi tapambarak betan mangtawag kani kiti amamok no sino ti babalin ko nga sang bayan manong nemi. Ada na amok idi manong nemi ti sandaan nga bakit nga ada pagka restaurant na ko nakumangin saan nga buta karinderya. Barbarang ko nak no kayat nak dahil nga namamok nga bakit nga ta karinderya na. Nga suda ito manong nemi ni nanadig na. Kapot amok manong nemi, tiya cellphone number na nagtawag akong kuha na kalpasan nga nagpaludak, iti kaduwak dito restaurant. Tinawag ako suna. Sino detoy? Dinamag na. Kalpasan manong nemi nga receive na, titawag ko kong kuha na, kalpasan tinamintlo nga panagring na. Nana, siyak dinamnama, malagipyo, nagamaamuda idin sa diyatsyandaan, idinamok nga damat karinderyayo, idin to tasyak kat agyanak ti restaurant ko na. Malagip kon, nakatawag ka man. Nana, anay bagak idin nga masikuga. Uwain, malagip ko, yung pinanawan na ka te, ama ti sikug mo. Anang arti may tulong ko, itabalasan ko. Awan ti sabali nga papanak. Gabot na papanawan at dito yan. Umayak kumakada kayo. Hawamat nga rin di ba kandi dito eh. Ngayon mala. No, maano sam lagi talagyan dito karinderya. Dito ka nga gyan nga kaduam ti anak mo. At kumporme at mabali mo maitulong. Kawayatan nga kaano ka pa nga naganak kaya. Umayak to kalpasan di sangapulo ket o sangapulo nga daw nana. Halawan, malasan ko. No talagang awanin sa baling sang bayan, welcome ka dito karinderya namnama. Umay kayo nga kina. Dahil taunay ti pagyamanak manong nemi tauren o at dagiti na ulpit nga tao. Adamat lata, dagiti na siya ti panagpuspuson. Idagpakadak kininana Ingrid, kinunak ken kuana. Inako nana. Malaway ning kayon. Ket sabi ko man, tatumteng tutikon daway nga, agparang ni Alfonso kada kami. Awala ta mo kon, gabot ta, kataw-tawag na hindi namin sa nakalman, imbaga na nga, mga sawa ka doon. Naibagayo ka di ken kuana nana, nga, nagpasingaya kon. Naibaga kon. Awang ka no ti bibiyang na keng ka, kada kayo. Tadi na ka no matbigbigan na ta anak mo kaputot na. Mabaling ka din na, nana nga. Itudukan niya ti baro nga cellphone number na. Tapno matawag ka kumama ti suna. Ay, inggunam-gunam na nga saan ko ititagkan ka.
Hilating itak talaga sa ako kitad kang. Sige na na. Ingkam ka ro din. Diyo ka di kayat. Kitain man lang. Dato apo ko yun. Ay, saan ko apo ko na ito? Abi papilit mo ngamin. Sige. Ingkam nga ro din. Kaya surok. Ang talong at awin nga naghanap ka na kayo. Nagyaman na. Da kayo tim mo na nga simbang bayak. Kalpasan nga naggapuak iti bayang punan. Simbang bayak nga rod iti karinderya nananatig na manong nemi ket idi makita na ti anak ko dagos na nga inumba. Ay, susamo ya. Nabayag man lang nga sana ka makaubat ti kastroy nga maladaga. Nagwapo. Anat nagan na? Amor. Amor solo nana. Insungbat ko. Manong nemi kabayatan nga isuot mga aywan iti anak ko. Impatuldo na no sa dinot pangipanak karig iti karkaret mingagina. At bakante manong nemi iti suli iti karinderya na dilimanek. Na ilet ngem umanay nga pagyandahan mingagina. Ipinipin ko di baghik, kabayatan nga padedyak ti anak ko. Kano agkaatag ka mga maturog, umanay. Ito lang adot lakit ti lamok. Mabaring no adan tumaytid kada kami nga electric pan. Indalimanag ko sa ko inornos, dinalusan, kalpasan na. Nana, mamaling ko nga alayan ni Amor Solo. Ala, nasingpet. Ay, suslapoy, makaayayo ng ubing. Manya ti plano, may ti anak mo. Ay, saan ka nakasumbat manong name ito talaga awampay ti plano? Numampayag pampanunutan ko nakasanot ka sa saan mi. Kasanot ti pa nagtrabaho mga rod. Akit no makaturog na, isot pa nagtrabaho. No makariing, siguro kat babisin, pasuswek, ento no, hagtanan, panawak tumanin, ituloy kong tumanin ti trabaho. Akin marigatan ka. Kat no marigatan akdanan. Adan to may kadua nga pamuspusan nga ramidak. No besan ko mga rabidan. Kas kumatian niya. Saan ko sinungbatan manong nemi tadyak maibaga. Kanuri siyak manong nemi kaslasang ko may turad nga ramidan. Ngam no kas kasanulaeng kat talaga nga ramidan. Ti panang surut na titugot ko manong nemi. Ti panangipan ko ken kuwana iti bayang punan. Iti mga lawas manong nemi nga kaadak ditoy talaga nga marigatan tanalo nagbaling nga naluko ti anak ko. Ibit nga ibit manong nemi ore awam met tinasakit ore no makadede. Ibit nga ibit masurumpayan ni nanadig na ay pasarda ka man ta anak mo. Imbas ko mga makaayo nga makabubisit batad. Makatitilang di ibit na. Maringguran di kiti customer. Ananawa ekmet paspasa ding ekmet nana. Irasun ko met manong. Haking ka manong naming addan makabulan na. E di nangingkadda nga. Nana, kasla rin buwatam na ta anak mo. Mamamukha din mabunyagan. Hanan. Insumbat ko. Papalam nga rod. Saan ko nga sinungbatan manong nemi? Nagsubliak tumatlang na. Iti pa nagsublik. Awan to ti disturbo. Makatrabaho ton nga na ipag. Manong nemi itibay hampunan nga naggapuak sa jayak nga napan.
ni Mother Superior manong na may mabigbig na. Namnama. Nambaga bigat siyo. Mother? Oh, sino deta? Anak ko. Kahit mo nga sawen, kalpasan ti man nga tawen, nga papanaw ba titoy? Nag-asawa ka? Nagkarelasyon na. Ngam sanak ng itungpal. Intungpal? Binaybayan na kami. Mother? Sungay takit. Mukod ti kahit mo sa word ng nama. Mother, saan ko kabailan nga ipaay kang kuha na ti masakbayan na. Marigata na, saan mo ko mahirapin? Amumit ni mga lakadiyak, no saan na ka makatulong, nagtrabaho. Nakapimpiman tinagbanagak iti rawar, Mother. Talagtalay ka kiti lalaki nga sanmet nga mapagtalka. Saak na daan ti anak kasto. Tsak man kumakabailan. Mabriat man ti barokong ko. Maramidag, Mother. Yan tangi napimpinas ti kasasaad na ditoy. Ngamit itugtugot ko no sa dinuman ti papanaksan ka di. No ba saan ko kung may parik na ti pamatig. Kantungo ti may sangina. Iti panawan nga kasapulan na ko ba? Mawatan lang to ti anak ko. Nagpakawana ko kang kuha na, Mother. No ba saan na nga mangag? Uri nga tata kayo at kanunungan nyo ti panggap ko. No anda nito'y bayan po ti anak ko. Nasa isya at ti kasasaad na. Saan ka di? Nga dahil tamat siguro ti desisyon idi ni nanang mo. Nga no sa sino man idi iti nangibatikan ka. Iti ruwarti kain. Iti maladaga ka. Imbaga, tas ka nga ina, kat sika mismo, iti umay mang paampon ka na kami. Ngam ti imbatim ko ma, nga binaybayam na tan iti ruwarti inalada, nakas tinaramid na kang kaidi. Noon nga man tinaramid, ti jakpay mong inak, kat saan kong haramidan ti anak ko. Noon man pa halos agpadpada kami, Mother. Noon nga ti kasat ko. Gusto naman tigasan ti anak ko. Mawan ti maramidak, no saan kong haramidan ti kastoy, Mother. Alawen, namnama, awan pagdanagam, awaten mi, tadatangar ti trabaho mi. Kadawan pagdanagam, matartar nga na siya at kadi daw dawat mo. Nga saan nga agpaot ditoy, ti anak mo. Nga adadagos mangampun kang kuwana. Tapno adan tumit lang mariingan na nga inakin ama. No mampay saan nga pudno anaganak na. Kasta raramidan mo no mapaspasamak ka na ginadto mga iig na nitoy. Nga adda umay mangpili, adda nagasat, nga maampun. Uwen, Mother, deta unay ti ikarkararak ko. Nasapay ko ma, dadan tumayat, adan to na siya at ngagbaling nga naganak kan ko ana. Naragsakak to launay en, numamuak nga dandangan pon iti anak ko. Wen manong nemi no mampakasla mabrihat ti barokong ko ide iyawat ko ni amursulo kini Mother Superior. Idi maiyawat ko manong nemi klaman digiti. Ada kanya nga gargaret na timbalikod ako. Babay anak. Umikan to sarsarong karan amor. Subsubay bayang kanto anak. Sipsiputag to ti managdakil mo.
Ikarikan ka. Kat sabay ko mata mapakawan lang. Indon mamuam. Nga impampon ka. Nagsubliak matlaing manong nemi iti karinderya nga kukuha ni Nana Digna. No kasta. No sa din no tinagkapo ang mga bayampunan. Sadya mat tinangapanam iti anak mo. Una na. Naturad mat ta panagpuspuso ma. Di yun mo nakasanuti. Marikrik na. Buwan, kapunta kas lamarikrik nakmat day tata nagmarinakmat nga ina. Nga mawatan nga tamat na. Oo na. Sagman lang nagkunakan ka nga na siya at no, ipaampon mo, tapno na pinpinas mo lahat kasasaad na, maaywanan, kan baka no, da baknang nga mangalak ang kuwana, tapno nagbalinto nga baknang ti anak mo. Hanya ti mom, no baknang to di anak mo, kat nagsinabot to di dalan nyo, itag ay nang tumatibiyag mo. Ngata na. Ngata. Baka kagura na kanto ti anak mo. Mamon ng tungatak. No adadago sa mga ampun kang kuhana. Tuntunan naktungat nga pudno nga inana. Akit padaanan no anyan tot mapasama kiti masakbayan. Alala, sa mga ro din nga sa pampanunutan, tapos saan nga nadagsan, di ba ro kung mo? Agtrabaho ka nga ro din dito, Aya, lipatan mo nga daanak mo. Tapos di kaslakal, manin na balasang. Agpaarim ka manin. Saanin nana? Ana? Sana kung ngagpaarim. Sana kung ngagayat pa Hawanin ti panagtalag ko pa ka naglalaki. Anang nga ro ti panggap mo itibiyag mo ita. Katne, agsapsapul ka para lang tibagim. Para lang tibagi. Kanagurnungak. Anyan tamuyo. Baka agsabat tumatlang dinhalan mi nga kina. Kalbasan ti dua abulan manong nemi gabot ta talagang adot customer kat dinakpalubusan ni Nana Digna. Iso nga dua lang nga bulan tinapalabas, idi mapahanak sumarungkar manong nemi ti bayampunan. Ni Mother Superior nga dagos manong nemi ti tinurong ko, Mother na daag. Ay, alam nama, ti anak ko. Kumusta ti anak ko? Ay, di mo imbati ti cellphone number mo, di ka natawagan, tagal pa sa lang di makabulan. At dan nangadap kang kuwana. Kasta ka di, Mother? When? Kata awan ti pagdanagam gabota at na mabalinda. Napaknang da. Nasiyaan da. Kinapudno na. Dati-dati damaten nga agbulbolontaryo ito nga mangmangtid donasyon. Kanay bagada kanya kidi. Nga titikan ito nga mapagtulagan da ti mga panangadap da, iti anak da. Diya ka mo sa nga pulo kanong nga tawen, nagdendin nada kat di da pa'y nagkaanak. Kat nuadan to ka nung makurso na dahan da. Mga adap da. Kat tinaminsan nga pa nagpasyar da rito, nga nagtititulasyon da, nakita da rin apursulo. Kat nagustuhan da nga dagos. Pag na dagos ti papelas, kat inampun da isuna. Manong naimihon sa bahali nga naramid ko na dinanga mo, no anya tinagan, di kiti nangadap iti anak ko, kano sa din no ti pakasarakak, kadakwada. Mabaling ka di, Mother. At paglintigan dito ba ampunan? Manamnama nga confidential. Tinagan di kito Mother, confidential ka di kiti saan nga masaknan. Nga masaknan at awan ti magdanagan nyo, Mother.
Saan ko mabalin nga mapan agawin mo to pasublin ka nakwada ti anak ko. Ikarik ka na ko'y deta. Ano nga ortira di aramida. No, manayon nga maamuak no sa dino, iti ayan ti anak ko. Umuna ito layangan nga, mapanak, lumabas-labas, tapamparak, siripaten no, adagundaway ko nga makakita iti anak ko. Please, mother, magpagpakasya ka na kayo. Alawan, mawatak tirik nam. Ikarim ha, saan mo nga riribukan nida? Saan ka nga mapmapan, nga mangibaga nga ti pudno nga ina, ti anak da, kitsika. Uwan, mother, ikarik ka na kayo. Ikarik. Manong nemi datak kala pagyamanag san unay nga adayo iti pagtrabahuak. No sa dinno timbaga ni Mother Superior manong nemi ti address, nagan kan address. Nga siya sino di kiti nangadap kini Amorsulo. Nagsakanak. Kaya ti may sagundaway, day off ko manong. Day off ko itanana. Akit amo ka. Yang madamat digid-digon daw nga day off mo, kinagtrabaho ka lata. Adamad latatandan mo. Yang nakarubot ka. Mapanggag paspasyar. Mapangko pasyarin ti anak ko. Amok no sa dinot ayan na. No sinot na nga dapking kwa na. Ay na, ramnama. Kasladak man kanunungan dayta. Tapay na adiyo kanunungan. Saan ka di nga nga mabriyat ti barukong mo? Nga makitkitam to dya anak mo? Nga di mo maasidgan? Makitkitam to dya anak mo? Nga di mo mauba? Nga di mo makasalita? Malagsit nga taan, no? Agboluntaryo ka nga mapan, ag-apply nga yaya na. No, awan yaya na. Basta na. Umanay nga naragsak ko, no, makita ka na siya at kasat na. Nalalalain ka. Taori gawin ka, agpilit ka tumitlaan. Manong nemi, hindi makadano na saan ka nagdisaag. Saan ko ngayon bagay, ti tricycle nga nagluganak, nga dumsaag at tisango titakil nga balay. Ngamit saan unay nga adayo manong nemi, adat tiyanggi nga nakalukat sa tuy ti dagat disaagat. Idumaytid ko ti pletek manong nemi tricycle driver na panak gimatang manong nemi. Ore saan na ka makamulmulmul ti candy. Gimatang nga. Nana, gumatak man ti candy yo. Nakakende balasan ko. Nana ko naman kita kasadarsan sa amin. Manang ko na kumangarot. Ay, manataw mo na ya. Ubingak pa nana. 20 lang. 21 kon. 21. Nagbakit ti lang am. Kaputirikat ti pa nagbiyak nana. Ay, manang. 35 ko lang. Ay, sorry. Dato ti candy. Sumid lang. Max. One manang. Damo ka makita. Kinunahan naman ang nemi di mailawat nan ti candy. Kalbasan man ang nemi nga lunoktak ti maysa sa ako tinilmon nga minulmulan ko nakuma. Ore ka sa salita nak ti aglako man ang nemi. Akin makisasarita akin kuha na nakapokus lat at imatang ko manong nemi iti balay nga iyan ti anak ko. Manong, makita ti sangot ti balay. Daadaman alad na manong nemi ngem true and true. Wen, na lalawo met rehas manong nemi so nga nalawag nga makita kin sango. Ageng ka manong nemi nga da nakita nga rimuar. Nga daw ba nakauping? Oh, anat ngingiitam. Anat naga mo? Namnama, manang. Namnama. Kapag kaslada sa saripatpatan. Awan, agis ispiyakan sa. Saan, manang?
Manong nemi ore agpaiso ti ko na taglako ti tiyan kaya ispiyaak ng saan ko inanugot. Tinamag ko kiti manong nemi no asinno iti aking balay iti adda iti yaamyanan nga napintas. Balay da Mr. and Mrs. ta Armando Fernandez. Nabidda pa eh. Doon mariro sa nga pulo nga taon nga impatakdadan natin nga balay. Kaging ka na itakit ta. Ako may tlaing ti makita nga ubing. Kung kumangim, adda na di simbangpit na nga pagamumta. Adda na ngigmi nga ibig nga ubing. Di dan sa madan ti anak. Nakasaysayang da. Nagbaknang da. Ori la talot katulong da. At nalawat ti balay da. Nabandan sa nangadap. Kasta ti pamuspusan ka, di kita yung nga madante anak. Sige nga rin manang. Papanamon. Paamyahan anak lang. Labsak larat na pintas nga balay. Kinunak manong nemi ta talaga nga kayat ko nga mapaliknikan nga isumit lang na ti anak ko. Wahin manong nemi kabayatan nga mas asidegag saan nga may sina manong nemi ti panagkitak. Iti babae nga nakauba, iti ubing. Nga adda iti katengaan ti hardin. Sabi nga rarakil di iti masetas, tapno saan nga malingadan, tapno malingadan kuma. Nawaya, sa adda nga nakatugaw manong nemi iti swing. Inimabatog ko manong nemi ti ayanda, inkarigatak ti simirit, ti saan nga nagpadlaw ka nakwada. Iking ka manong nemi, nga binangon na. Sana, pinatakder, ngayon sahad iti abaga na. Sana, impasawa kanyak, ni amor solo. Agay-gay, nakaragsak na anak ko. Tapagkat katawaan ti babae, nga nalapsat, nga iso siguro, iti babae nga asawa ti nangadap, iti anak ko. Naging ka nga darimuar nga lalaki manong nemi napan nakitugaw kadakwada. Ngin sublat na nga inubat anak ko. Pag sinsinublatan da ngay ayamin, pag ay nakaragragsak da. Ore sakit na ragsakak mo na mga buibuya kadakwada. Diyos ko, hagamanak. Hagamanak ta na siya, nasayatan ti kasasad ka anak ko. Hagamanak, kat ore maminsan na kumati makabulan, nga masaripat patak nga makitak ti anak ko. Nangrona yun ni Irwarda, kat agtartarayin suna. Baka adan tugon daway nga, agtartaray kat sa batik to. Tapos na maarakop kong tumad, nga mauba, ni Amorso. Binulan ko nakmanong naming ngem di linawas nga mapangnak lumabas-labas. At dagiti kong daway manong naming nga makitak at dapat dagiti kong daway nga saan. Alis to manong naming nga pimartak ti panaglabas ti panawen maysa, dua, talon ti tawen ni Amorso. At daman dagiti kong daway manong naming nga mapanak sumarungkar iti bayampunan nga mairanranamit manong nami. Nga adda dagiti agasawa nga kibinda ni Amorsulo. Nga makitkitak manong nami. Nga maasitgak. Ay sir, ma'am. Nagwapo ti anak yo. Ay wen. Nga Amorsulo. Saan dagay mo sinuktan tinagan na. Uy, cute. Hi. Hi. Sino ka? Apadakan to. Naggapuak dito, sir. Ngayon, basta nga, the time ko, umahik ag voluntaryo nga tumulong. Ay, nayampong ka dito, paabuntakin ka dito. Kung sir, nasarakan na kiti sango ti bayampunan, iti baladaga. Ay, madla rin mo rin di naggraduara ko ti high school.
trabaho ak. Kahit nukas nga time ko, umayak dito tapno tumulong. Tumulong ak ngagdalos. No tiyempo ti panagluto, tumulong ak luto nga kanan di kiti ampon. Kano tiyempo ti laba, tumulong ak laba. So nga dak dito sir. Ay wala. Mabalin ko kading nga ubayin di anak yo sir, ma'am. No kahit nalakad nadalos kami. Oh my God, anak. Ay, no, don't like. Sa kagbuting igwana, anak, nasiyat suna. Padam nga ang phone. Si Barbara, daddy? Shh, honey. Sabi kasi bangam. Laglaki ba matanakam tanaktan? Ay, sorry. Ay, sa mga pilitin. Mrs. No, talaga nga sana kaya, ha? Sige, panawan ta ka pa At ang tumidlagon daw ko na. Nga makasarita, tanak ko. Nga baling, nasidgak, nakitak, nakasalsalun at nakagopwapo. Ngam kalpasan ti makabulan manong nemi di agsubliak iti balay nga ayan ti anak ko. Nakaseramat tan manong nemi. Dagiti tawa. Kenri daw. Awanda? Napanda ng bakasyon? Sinurudsod ko manong nemi ta naklaklaw iti tiyanggi. Manang? Sige manin. Da ka manin. Gumana ka manin di di. Hanin? Abi nga awan naman tan. Da Mr. Fernandez. Uwen. Inla ko dahan ti balay da. Inla ko dahan? Baka ito no lawas na. Danto sa baling nga mga kupar. Napananda nga ron. Ay, tsakam mo. Tadi naman imay nagpakada kanya. Basta tidamag ko, inla ko dahan kit awandan ditoy. Sa dinunga ron ti henda. Sa dinunga ron ti pakasaraka kadakwada. Sa dinunga ron din. Apa sino kaya? Tapno sakita mi ti kaawanda. Kabagyan ka kade. Kano kabagyan ka? Apay, sanda ka din yung pakamukin ka. Nagsubli-subli ak manong namingem talaga nga sa balin takim balay. Nagsalsalud-sudak pa'y kadakwada, di kita kagatang iti dahit nga balay ng awan ti may bagada. Napanak pa yan manong name iti bayampunan kinasaritak ni Madre Superior. Ay dahit ati diakamon. Nama, saan dapat ka nagpagpakada kada kami? Dito ay bayampunan. So matlagayam nga nabayag doon nga saan ng may. Tawan dapat gaya man dito lugar tayo. Alala. No saan mo nga makikita di anak mo, akit na si Atman. Tapno, di adad nga slamabiyat ti barukong mo. Tawre no kayat mo ko mga arakupen, kayat mo ko mga awagan ti anak, kayat mo kumamot nga awagan na katinanang, ngam saan mo nga mapasamak, dinasaksakit. So nga na Pilipinas no, samon nga makikita. Gabutag talinadlatan ti panunot mo namnama, nga adda itinasya at kasasaad ti anak mo. Adda itinasya at kasasaad ti anak ko. Dahil tama nung name iti mulak iti panunot ko. So nga no kasta nga malagip ko manong name, umisa maglaeng, gabot adda itinasya at kasasaad ti anak ko. Tintuloy ko, tinagserbi, ti karinderya, manunemi, karinderya idi, nagtultuloy a karinderya. Kunak ngarod kininana digna, di kaya pala naumanana. Nga anya, ngagkarkarinderya. Amom namnama, tawid ko na ito, kadagit na ganak kanyak. Kahit posible, nga ipatawid kong tumit, kadagit anak ko, no? Adamayat kadakwada.
Ngam kasanungan tamayat kadakwada na anak at agbalin dapat aming nga professional. Kat no sikat magipatawidak nga ray. Ano ito ka na yun na? Katuan. Nabayag ka dito yan. Kaslaon sa madirantag nga umakar iti pagyanan. Hapay ko maumakarak na anak at okay mo dito. Iso nga ron. Yan tangin no, mapaadal ko to di kita anak ko. Kat awan to timayat nga mang tawid iti karinderyak. Kat awan met kabagyak nga umay mang tawid. Ala kat sikan to na. Kayat mo. Kayat ko unay nanadig na. Dito yaklatan nga agbakbakit kamalasang. Ohen manong nami harig na siya kon nga namin pinsan tinangitalkan ninanadig na iti karinderya. Tayo di nagprintasan ti biyag dagiti anak na pasaremat mapan agbakasyon iti yan dagiti adda asawanan ket siyempre kailiw naman dagiti apukon. So kunana kanya. Namnama nana makaamukan dito ngam tekwa nga kaput awanak ket mo nga namin pinsan nga kukwa. Ada madla share ko 50-50. Una ang pagdanagan nyo. Ket sabi ko hanam nama tasamo pukawan dito yung karinderya. Lagi-lagi pa mo, Dignas Karinderya. Nagan ko data. Pakalaglagi pa. Dito yung atimaw, dagiti aming nga pagidastos ko paragbasa dagiti talungan na ko. Manong namigim manar ti karinderyak ng runa idi tadanay patakder nga barangay high school iti Asideg. Samad kadi unay nga Asideg tadadig iti kantina kanda dumapay nga nagipasdek kadag iti pagmeriandan kan panganan manong nemi iti mismo nga sango kan chikigan ti eskwela. Ngem at dadig iti kundahoy manong nemi nga masunutan dati umay mangan ditoy karinderya kadag subli-sublida kay kayat na pa yan ngem iti Asideg nga karinderya wano kantin iti Asideg ti eskwela. Manong nemi sa angkol ibaken nga dumat di kiti lalaki nga nangidjaya iti panagayat na kaniya kem sang ko idanging kaskaso. Haging ka manong nemi nga talagang sang ko napupuutan. Madanunan manong nemi iti petsa kapanagkasangay na mursulo. Masansan no ka manong nemi nga mangluto ak pinisangsangayan nga putahe ng runa iti pansit. Sa balimat manong nemi tilako mi nga pansit ta komersyal ngam nagluto ha iti pansit no kasta nga kasangay na mursulo. Manong nemi imasen dagiti kakaduak. Imasen manong nemi dagiti pagustuwak nga ayban may muramanan na iti pansit birthday di anak ko na imas. Anak mo, nana? Ni Orsulo. Kas makita na ta cake. Basit nga cake. Happy birthday anak Amursulo. May ka man ng birthday nan. Data. May ka 14 nan. Kasta ka din nana? Ngayon sa din tayo ni Amursulo. Handa ti ka na siyada kasasaan. Hala. Kat iti madanunan manong nemi. Iti 15 aba nagkasangay na. Diyan mo manong nemi. Takaslasaan nga kas idi ti kinaragsak ko. Iti sinjak ti kandela manong nemi iti cake na. Numanem mapayupoy. Naidip met electric pan. Numan pa samot unay nga napigsa, ti buluoy nga kapoy ti ruwaro. Namin ado manong naming na idip. Nakita na manong naming ni Mildred, ti may sakadag iti mataglag ko nga servidora. Apay manang, sikaman ti
mang silmot, mang sigada ka kandela. Birthday man ngayon, man iti anak mo ya. 15 years old din. Hoin. Agraduar ko man ti high school. Ito no, masabi ko mga tawin. O, deta na sinjanin. May gayon, takantahan ta dyan ako. Ulit tao naman ti customer. Sa tayo ito pagsasangwa man ang tiniyo mas luto ng pansit. Kinunak ka rin talupay nga servidorak manong nemi. Kat kabayatan na kang kantaan mi manong nemi. Mas dawa na nga numanatin manin kat mapuyupoy ti kandela. Numanin sinjan ni Mildred. Ni apay na ta. Apay na ta. Indaw dawat ko manong naming awan ko mati kay papanan, dakas sa kapapanan, tikas jay nga panaka-edep ti kandela. Iti birthday cake ni Amorsulo. At kalpasan manong naming ti makalawas. Agsara kumaidin manong naming tasyak lang ti stay-in. Aggaawid di kitiya emplyadak. Malaksit ko na kumakan niya mang Tomas ta iso itiya mapan makitsende ti parbangon nga mawantin adda na panan na iredi nga rabi edi isarakon manong nemi edi tadabigla nga simrek lalaki ay mangraga pa kumarok mga bisinak ito kita tila nga naman ang name na kapsot. Sila bayagin nga sanganangan. Agtugaw ka rod, barok. Agtugaw ka Agtugaw ka ta. Mangalak nga rod. Ore ta, at dapat mabaling nga kanin dita. Irihit ko kumapara intun bigat ang isut mga laak. Babigla nga. Nagtugaw man ang name iti suli nga namisaan. Nagdumog. Kaslag kakapsot nga talaga. Inalistuak manong naming pinapudot ti ko. Ahalang ko na pinagburagan basta lakit na pudot. Takasapulan na siguro ti kaldo nga di ko. Saklatan manong naming tinengkabil iti igado. Iti labay na sadyay di ko. Indasar ko. Wala lamang ang kamarok. Kanda sa orisan ti bisim mo. Inyangad na manong name iti rupa na siyak tikit kitain. Nakapsot ka talaga iso na manong name iti kasla. Di na pa'y mabukirad ti matana. Medyo natungrit. Palaboy. Ngayon kasla, ada semento iti saka na. Kantakir na. Nagtrabaho ti construction. Ubing unay nga, nagtrabaho ti construction. Kaputas mabisin siguro manong nemi, kinita na matlaing, ti kanin na, imo na manong nemi imigop. Tineretsunan nga, yung pangato ti malukong, sana inigop, bag atasan unay nga napudot. Sana pinaglauken, di napuy, kenti igado, kat kasta unay ti pandangan na. Hindi makapanganan ni kakti danong hindi makainom. Mano? Sinalutsod na. Awa malatay tayo na. Mano? Kuna nalatan. Di naman labag at tinana. 30 pesos laing barok. Medyo intupak naman nung nimitin papel nga 20 kan nagbukil nga 10. Kalpasan na rimuharin. Papanam nga roten barok. Dinakbatin sinong batan mano. Ay, kitam kadlaan nga. Ado, dikitikas kang kuha na nga. Ada siguro problema na. Tano awang problema na. Nagawit ko man di balay da.
tikas ito nga oras, na mas ka man titurog na. Ngayon sa dito nagkapon na. Abay mabispisin unay. Abay kasi dito rawatin na. Nakadadua sa lutsod ko mano. Saan saan nga maisina iti panunot ko manong nemi data nga nakitak nga imay nangan. No jak mariro. Agkasadar da kina amor solo. Siguro. No, da ko makanyak ni amor solo itak. Baka kasi diyay tikaedad na. Baka kasi diyay tikatayag na. Ngayon saan nga tama na kasi diyay tikakutong na. Narapis. Ti anak ko noon, dahil sidong ko. Saan masapong na saan nga narapis. Baka matyo ko ma. Manong nemi kalpasan ti talo nga bulan. Natutudon manong nemi. Wen. At dadigiti kong daway, nakapsut, te magpaglakuan, gabutam. Ore man o dapayo kuno kapote ko ma. Ngayon napindas ko ma, tao may dagpapudot, tangim, manumat si estudyante manong naming umay. Kaya ore di kinakarkaruba manong naming umay ko ma, mga ala, ito si daenda, masulit da, gabutag tudtud. At dapat dikit serbedurak pa nung nemi nga masulit nga umay. Kamuda nga basit iti customer. Di mat nga tagbagbagyo. At dapat dikit kundaw manong nemi dududwakam laki ni Mildred. Kaya di man isang rabi nga nasapa nga nagawid ni Mildred manong nemi numan na nagtudo, numan na isardeng na. Ini tainserakon manong nemi di karinderya kalbas nga 35 minutes. Idi adda mga tugtugtug. Galba manong nemi. Liso. Iti serrana. Oh! Oh! Nene. Sino ka tarato ya? Mga na po! Mga na po! Linugtak manong nemi di basit. Ngari daw. Tiya trangkat ikan karinderya. Si Mirok manong naming imuneg, ay na, nakabasbasa. Tagtagargar. Malasin ko. Iso dahil ito di lalaki ng may nangan, manong nami. Apay, Barok. Apay. Apay nga sinaro ko sa mga amin titodo. Mabit lang. Nakos ko na paninala manong name iti tuwalya. Sa ko, imbungon kang kuwana. Ng malagip ko. Asa nga mabaling ko na. Nudikit ko na kang kuwana. Ala, uksubam ti badong Barok. Uksubam ti badong ta. Magkitak ti mabaling mo pang sukat ng magbado. Inuksub na manong name nagrapis nga talaga ti bagina. Sa dapat kita magkitak nga gaddil na. Napalag na nga laman nung name tinamnamay nga mabalin ng isuot kamiseta. Kamiseta ni Tata Tomas. Nga nabati nga nalablabaan mo. Nakalak pa iti short. Alalala, isuot mo na ito Barok. Dito, hila. Alantap na sa hanggang tagargar. Isuot na. Ala, ikasam na ito tuwalya. Lalala, ibabam ta short mo ta sukatan ta pa eh. Masapul nga may kat na nabasang harwatan. Sinukatak manong nemi. Kitkaputa kaslakayat ng tagida. Pinag-aabay ko tidwa nga lamisaan manong nemi. Isa ko, inapapan. Dita ka nga gida. Karigatan na tinagida. Tagtagargilat na manong nemi nangalak tinapan ulas. Tuulas ko na, tinapan ko inalas ako inusan. Tagtagargilat. Mabait lang Barok mga bibit lang. Tinak ka mga papudot ti digo. Tagkaldo ka tapno mapapudot tabagim. Sa langin nga kaldo anong name pinakan ko pa yun. Idagsardengan ti panagpayigpag na. Implas na tinagtukaw. Magagan.
Mangkan baro. Awan pagbayad ko. Saan ko pabayadan ka? Mangkan. Agamanak. Kastaon iti pandangan naman ni. Hindi makapanganin. Impact ni ikon manong na hindi nga nanganan na. Dito yung matlahay nga, ti pagdaam. Dito yung matlang ulos nga, ti kuking ka ti pagulos mo, kantipungan mo. Alagadakan. Mabitay. Papay. Kinitanak manong na imi. Kinitanak kat makita karigiti mata na nga to agtubtubog dagiti luwana. Himnumanen kagatin na ti sangin. Anda kapundot na. Pagamo manong nemi, dinanog na tilimisan, baga! Nga pay, anak kapundot mo. Parang, sikat ikapungtot ko. Hindi ko matibasol ko kang anak ko kat na. No, Jack Mario, dahil ito tipidwa mo ng ema, ingam didi mo na kat nagbayad ka. Kaya minta kat gabutawan ti pagbayad mo, okay lang ko na. Ginik kang ka iti nagsukatam. Dasarang ka ti kanam. Ikang ka ti pagturugam. Sa alpasan na, kaungat na. Kapungtot na. Kaputa nagbaling ka nga dagis ng ina! Halita ko lang. Sinapsapol ka. Sinapsapol ka. Na ito yan, tipidwa na. Imayat. Dabdo makita ka. Kaputing karik. Nga paman nga masapulan ka. Pagsawsawan ka. Ibundon ko amin nga pungtot ko kang ka. Kaputawan si Serpim nga ina. Saan ka nga maawatan? Tinagkadipay lang maawatan. Huwag ka di tinamnamayam nga mangsapsapul kang anak. Nga mga ibagbagay kang katisapsapulan ka nanang. Si Kadi ni Amor Solo. Uwan siya ni Amor Solo. Si Impa ampun mo. Ti binabayang nga anak. Anak, nakawanan ako mo. Ilaramit ko na ijay tamok ka na sa isa at ti kasasad mo. Ngayon ti kadam iti denak. Kahit kastaon iti ragsak ko, hindi maamuak. Nga adda na paknang nga nangampun ken ka. Na Mr. and Miss Armando Fernandez. Wen! Hinampundak. Hinadan puhot ko nakasaysaya at nakanyak. Himedang taway na kiti siyam. Nagpasngay ti ina nga nangampun kanyak. Nagsikog. Kiti adan bukod na nga anak. Saan nakmatan nga pagan ano? Aniya? Biyang ko iti nagsurod-sud. Nungapay nga sa bali matenti pa ng tratar da kanyak. Nga matenti sa bali nga bigbigan da nga anak no saan nga ti kaipaspas ngay nga kamsat ko. Dito iti nga baga kanya kasansak nga pudno anak. Kaya ng pundak laeng.
Manipod matindi na wanan ti ayat ngayon parik na kanya. Impadawat na kitadayo nga kamagyan na. Imutasan na ko na kayat. Manipod iti na muwak kami na ibang anak ni Budno nga inak. Ikaringin ni Mahig. Nasa bulan ka! Namnibig sakting kurak ka! Ano ni klaseng mga ina? Sunggal ang krigatak. Tunggal marik nagtipalang maltrato kanyak, nagiti ng padawatan kanyak, tinangampun kanyak. Hindi sa bali nga kagurak no saan nga sika. Apa nga binaybayan anak? Apa nga impainam mo ti ayat ti may sa ngayon na kanyak? Apa nga binaybayan anak? Awan di sa bali manong namingin sungbat ko kanagita nga sa ludsud ti anak ko. Nusa nga ti managpakawan ko kinkuan. Hinulit-ulit ko tindi mawat iti pamakawan na. Ikagrigatak manong namingin lawlawag kinkuan ano apay. Imbagak nga inulit-ulit. Ngawan ti sa bali nga day ti panunot ko anak no saan nga ti pagsaya atam. Kano adda ka di bayang punan na sa isat lang ti kasasaad mo kas iti napadasak idi. Idi tabi na ibay anak met ti inak. Halang rura, no adda mangampun keng kangen jak pagarupayan jak ninamnama nga ti mangampun keng kangen sumit lang ti nangirurumen keng kanak. Di amok kanadda kalanta tinasayata kasasaad. Pakawanan na kanak ko. Pakawanan na kumamor solo anak. Pakawanan na kumamor. Nagdanggay kami nga ginalag sang sangit manong. Agabayatan dags panagsangsangit mi ad-adamat nga pimigsat bayakabak. Nga ore nga tano kasanot panagsangsangit mi ngipukpuk komitirag sangit mi awan ti makangeg. Gabuta ad-adda manong nemi nga agar-ari ti pigsa ti tudo. Nga kasladay ta nga tudo manong nemi ket isu ti mayat amang seb-seb ti gura kumati anak ko kaniyak. Nga dayta nga tudo manong nemi ket kasla isut kay papanan ti kaado nga luwa nga rimuar wano nag rimuar luwa nga rimuar ka dagiti mata. Mangipakita tinaloso na nga anak pa nagbabaoy. No makabasulak man tinaramid ko iti anak ko. No pa'y para kanyak kat ananda nga pagsayaatan na. Diyak pag-urupen nga nagrigat gayam, nagsagama gayam, na maltrato gayam ni Amor Solo. Dahil tati pa nakaamiris ko, nga nasa isyat kung mamatlagayam lusaan ko, ngayon pampampo ni Sona. Nanguri ka sa ano kumamantrigat, no andahi Sona ka nadaak. Awan ko mati sa bali nga nagsinakit, lusaan nga na kami nga gina. Anay talauna, iti kasakit ko. At dati di mawatag, iti pamakawan iti anak ko. At pinadas ko manan nga inulit. Ti makderak. Kaya nabahan ako nga mismo iti likodan ti anak ko. Isa ko manan inulit. Pakawanan na kamursulo anak. Kalpasan na kit inarakop ko. Tinairot. Pagawanan na kanak. Hulitak tamok katanandang agsayat ka. Itinaramid ko. Pagawanan na kuma. Di mo na mo, di anda ka pala yung dito asideg. Kang kanayon ka nga umay kitaan.
Hinagtawan ka ti talo. Nakasarita ka pa yan. Ngagandat ka kumay di nga rakupen. Di mo mo no kasunod pa nagtaring hagay ko. Agsalbi ko mamit laing kang kaoresan mo nga siyak tinam. Hayayatan ka morsulo. Di ka pulos linipat. Nagtalinad ka ni ti pusok. Nagtalinad ka miramraman ka na kinikararag ko. Nasapay ko mata na siya at ti kasasaan mo. Si Mango manong nimit anak ko. Kat binalas naman ti arakop ko. Iti mo nagundaw ay manong nemi nga nariknak ti arakop ti anak ko. Anak. Nanang. Sapsapulan ka, nanang. Handa ako, nanak. Nasapulan na kon. Kapatay nawagan na kon ni tinanang. Kaya manak, anak, kay papanan na naita nga si papakawan kan kanya. Anak, sampay nga nalado ti amin na masulo. Nakasaysayat ni Apo Diyos. Santa nga babalawan ni Suna. Kan santa nga pabasulan. Nakasaysayat ko na. Dimteng ka iti panawin. Nga kabaylan kan nga kan tinaran niya nga masagbayan, anak. Dito nga karinderya aring nakukuha kon. Dito nga karinderya na mayag akong dito eh. Dito nga karinderya isot nagtaudan. Di pa nang pabasa ni nanadig na kanagitanak na. Kita ito mga karinderya anak ko. Kan tinabati pa yung pigsak. Isot naramatak. Tapno may kang katinaran niya nga masagbayan. Sandan nga gsinan ako. Sandan nga ginadayo pa yung morsulo. Anak ko. Nanang ko. Nakapapaot manong namiting kampanagin inarakop nga gina. Kabayatan ting kampanagsangsangit. Ngam ininot nga nagkirpa dagiti sa ibek. Akasmat iti ininot manong nami nga panagtal na titudo. Ti panagulimek iti aglawlaw. Siyak ti mo nangarimok at manong nami. Nangalag iti panangpunas ko iti rupak. Iti panagtipon ti luwa. Ken puti. Nga pinunasak met ti rupat anak ko. Anak ko. Nanang. Ano ito tinap na panam. Iti naggamu ka dito yung may nangan. Adabag trabaho ka construction lanan. Nga oresan ko kabilan. Nagtrabaho ak tapno lang makapanganak. Iso nga kasto itil. Bagi. Taman ipo didi. Impadawat dak. Kaya adayo nga kabagyan. Dagiti nagadapkan niya. Iso matente na nipudan na palakat. Baltrato na kanya. Inimalpas ti Tertiary High School ko. Karigata kong tipimanaw sa diyay tap na umayak dito nga lugar. Nga dito timbagada nga pakasapulak ken kananan. So nga sinapsapul kananan. Hindi masapulan ka. Hindi ko man nga rugyak ti mga sidirkan ka. Nga sana kanit siya po.
Ngamit na ito nga pa nagtuntudo na. Kawan ti sa balay kamangak no samit lasika. Tambok na saan nakabaybayan. Binasang baynak nga trinatar na siya. Nagkamanak na ng anak. Rugyan ta ti mga marawanan. Agyang ganito ay isardeng mo trabaho ti construction. Tumulong kan dito karinderya. Kanito yung panaglulukat ti klase. Kaya nga alam di kita masapsapul mo tinauding nga nagbasaam. Tagbasa kan as naglaing ti skwela dito iti high school. Kanito makaredwar ka ti high school anak. Iti anyaman na kayat mo nga kurso. Ipahay ko keng ka ti kasapulam. Tutiornong ko, isagsaganak para ken ka. Anak, sulnitak na kita dungan agkurkurang ken ka, amor sulo. Kat kasta nga ron tinabasamak nga kabigatan naman nemi nakais-isem titataod siya init. Ngagasla isot mangipasiduma mangispasi mo na agmanong nemi nga sa bari nga namnama. Sa bali nga namnama, akas itinagan ko nga naikanak tinamnama. Nga natungpal matlaing manong nemi digiti kalikagom ko. San ko man nga nakademnakin na pagserbihan ti anak ko manong nemi ti adu nga tawen. Nga makapagserbiyak, mitlaing iti adupay nga panawin. Nagbasa nga rod manong nemi na mursulo kadak kala katulungak dito karinderya. Nagradua ti high school, aking gangay baon ko manong nemi sa syudad, tapno sa ti pagbasaan na ti kolehiyo. Saan nga napukaw ti komunikasyon mi manong nemi, kadabigat nga tawagan na kuno siya ti mang tawag kan kuana. Kadarabi nga kinumusta kami no kumusta ti panagbasa na, kumusta akmet, kumusta ti karinderya. No tagasapulan naman no nemi idor-tudor ko kuno saan ALBC kuno saan kiti isubuanak. Agawin tunggal malpas ti semestre, saan tumalalag subli no malpas kuno dumanon ti sabali semestre. No kasta man ang nemi nga bakasyon, napaspastek man yung panang tulong na kanyak dito karinderya. At dapat na ipasdek man ang nemi nga sabali nga sanga, tapno ni kasta kita, adadakano nga dalig iti mapatao da kwarta nga sapulan na numampaore sa anin gamuta. Umanayan di magangganan siyak para kenkwana sa dibat pa'y makutkuti man ang nemi na ito'y ornong ko. Dandani idin nagturpus manong nemi. Idita. Sumangpet. Kalbasan nga nalpasnan timo na nga semestre. Nanang. Anak. Katahin nyo na ito dati cellphone ko. Dito yun. Ladawam. Kasi sino na takadwam? Namamok. Janitor iti eskwela. Alfonso tinagan na. Ada ka di mo yung Alfonso? Lang? Saan ko ba yung sinulusutipod nung anagan ti amak? Alfonso ka di? Iso ka di ti amak? Abe nga sa ludsudin mo yung amam. Imbaga na kadikan ka? Namuha na tinagan mo. Naibagag kengkuha na ti pagkasalitaan ta. Tsaka mo no apeng inarakop na sa nagpakawan kanya. Kumusta mo ti sunangay?
Nakanumat na asawa na, hindi pa lang. Ininuunak lang ting sumagman ng mga bulan. Kada di inuuna nga, anak da iti asawa na. Ta imuno na at imuno na nimpas ngay. Sakbay nga nagpas ngay ti asawa ni Tata Alfonso. Iso, no talaga yung baga ng iso, ti amam. No mampasan nakakayat, hindi nga bigbigan, anak. Naalag ti cellphone number na ng Kecho, i-dial ko. Nagsarita kayo. Orasan ko sinong batan manunemi ti Wen ti anak kong imindayal na. Tata Alfonso, dato'y ninanang ko, sarita kayo. Dan na kanya ti cellphone naman. Medyo tagtagar-gar ti imak manunemi. Yan ang halat ti cellphone na. Hello? Nama-nama. Alfonso? Sino ka nga, Alfonso? Kanakan ni Auntie Ingrid. Kinanduan mo iti restaurant. Pakawan, anak. No nagbalinak man nga takrot, idisaan ko pa ng sangot ti responsibilidad ko. Sa mga patpatsyan, di ba ganan ti ini kasang ko nga bigbigan, di si kumukas siyak ti amana. Inaramid na lang ti kasyatap, no? At darason kang kapuna nga mapapanaw na ka. Pakawan, anak. Nalipat ko ti amin, Alfonso. Tinapatig. Andan ti anak ko. Dandan na nagturupos ti anak ko. Ti anak ko nga santo nga mangbaybay akan yak numampay binibayak. Ti anak ko nakasagana nga pagsanggirak di masangwanan. Napiyapay ka. Tamapaggraduar mo. Ngam di kiti duwang anak ko nga nakuman iti college. Desungsungda. At dada iti rehabilitation center. Kastamat tinaudi. High school pa ilang nagsikog. Ay, malatingita na ka makamuti kasta nga nagbanagan ti pamilya, Alfonso. Dinusa nagsiguro na po Diyos. Gabuti pa nang dalikod ko ti pagrebengakin ka. Sabi ko ma, tamo nag-abigbigan di anak ta. Kit nagpatulong at tukang ko na. Kada kayo. Sabi ko ma, tansan nagtong napahayan tayo niya malaki daw at katulong yo. Yan tangay na pinpintas tibiyag yungin da kami. Magnamnama ka, Alfonso. At nakarbaga may anak ta, dapat karbangan na kayo ka. Oray ti pagbasbasaan na kina sa pagtrabahoam. Kana oray agturpus ton, kinawan ton dita. Nakasagana kam tumit nga umawat kang kakada kayo, nukas pagarigan ta sumarong kar kayon to. Manipod met idin manunay mi kadadan kami nukasyon de kiti agama kasmet iti masansan no ka panagtawag na kaniyak. Aging kay graduaran manunay mi ti anak ko kinapudno na manong. Duwa kami nga nangatendar kina Alfonso ti panagraduar ni Amo Solo. Ti panagtek na ti board manunay mi kit nairwar na nakastrikadagos iti trabaho. Kinuha na kanyak nang gatangin tan na ta sa dagta karinderya nga daga agrama tinagdiswan na ilunta iti pangko siya ti makamo tamang ipatagdartan iti balay ta nasaan lang ang anusan na ta karinderya
Kaya baba nga panao manong nemi nakabalay kami iti kalkalingan na tipintas na nga balay iti anak ko. May sa accountant ti anak ko manong nemi kat na nga ti posisyon iti bangko apag trabahuan. Ano kasta nga sumangpet man ipon ti bisina, isarek na ti kotsena, may garahe, oriladot kotsen. Adaman di kiti kondaway manong nemi, ngagkuyog kami nga panitimol, ngag-shopping, kunamlano, saan gamang nga agina, kunamlano, ag-sweetheart kami. Tamanipod mat idin manong nemi, amok mata ng taraknan ti bagik, amok man ti amok man nga papindasin ti bagik manong nemi, nga makarawatak maten kada kiti Brandon nga arawatan. At siyempre, malaksid nga naganar nga karinteriya at dapahin may sa accountant nga anak ko. Ninanandig na manong namintan na nga namin pinsan ti karinteriya sa anin nga 50-50. Ta inalan ti anak na manong nami nag-migrate sa Canada. Di kan tukulos malipatan nana. Kan santo nga agbalbaliw na tidignas karinderya. Sanggod nung pagbalin nga restaurant, agtalin na ito a karinderya. Tada ito ti ususto pakalaglagipan. Iti, ado nga rigat, kan ragsakmat nga nagpasarak, kan kastamatan iti anak ko. Adan asawa ti anak ko manong nemi kadwa itan ti apo ko nga yaywana. Saan nga siya timang mamanit sa karinterya, gamutan ni Mildred inted ko ni Suda nga agasawa. Di Tata Tomas manong nemi nagretiro maten. Awan ti sa baling araramidek no di, hadi kiti apo ko ta sa sikaswek, tadamat katulong mi dito'y balay manong nemi. At dati kiti gondaway nga malagip ko manong nemi ti mapanagpasyar iti bayang punan. Awanin sa dyan ni Mother Superior manong nemi tanatay kano idin diyak manandamdamag na diyak malalaman nakita. At dan sa bali nga panaka Mother Superior da. Kanya mamok ti bagi manong nemi kat may saak kan kastamat iti hako. Nga na amor solo agraman ti asawa na. Ngamangmang titulong, donasyon, iti bayampunan nga nagkapuan mi nga gina. Manong nemi, kaslasan ko palapat yan, nga kastoy din nagtungpalan ti biyag mi nga gina. Iti likodan ti adu nga rigat nga kam nagpasaran. Da kami ngagpadpada, nga arig na nga nagkapu, iti bayampunan. Asyak, jak man na nakita pulos, nagiti naganak kanyak, imbag tati anak ko. Mismo nga inak inted iti bayampunan, mismo nga nakita nak, kan nakita kisun. Dito nga ron ti pakasalita ak manong nemi, kadagyaman ak launay, kani Mr. Artemio Borromeo. Ta sinapul na, tanaamuan na manong nemi dito ay pakasalita ak. Kaya tinalukoy na ak manong nemi. Tapno, inak isalay sa ken kuwana ti pakasalita ak. Tapno di kasta ken isut mangisurat ken na mangipatulod kada ito nga programa. Itala nga dungega ken nagbuya ak. Sana ko nga mahilig iti panagbuy ti Facebook, umanayan nga mangikutiring, ken panang sungbat ko ti tumawag kaniya. Taadada, manonemi at ti radyo, wano TV, ti pagbuybuyan. Kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko mat, at dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, kadagay di padak nga dimngeg, kan nagbuya. Toy, nga rodagyaman, kan makautang nga pagayam mo, namnama. Iti pa nang isurat kan pa nang ipatulod ni Artemio Borromeo, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you ken ka, pagayam ko nga namnama. Sabi ko man, tasaan lang ni Artemio, iti makakita ken ka, iti personal. Ken nungas pagarikan ta, at ang tugundaway nga umay kapumasya dito yung Never Studio, agad makita kan tungin. Thank you mat ken ka, Mr. Artemio Borromeo, nakariing ka, nga nagsurat. Sabi ko mata, oray no awan dati 10,000, nga ited ni Anmore Agunoy, kat itultuloy mo kumatig surat.
Salamat po. Salamat po. Salamat.